from Mamma Mray, Dabi. His son said, a Jumacasia, who could have been a coupon at the Ashe, Sam Quassen. Now you could so a young woman. I mean, say a boy for you now, amen. No do a better time at the May, not often. There be more better time. I am Ishraman pay, amen. Yammy Mamma confused no, amen. Now, how much will you be on ye? Hallelujah. Amen. Eyo kuada no ye bedim komo kakra. Na ye na wo be kasafa enubone enom ho. Pasem. Enubone no. Osi kuro ni be kana say drug abuse. Enubone no. Kuada no ye be kan ho asem. Na ye ma woti ase se enubone no enyama unipa bone nso se unipa de ho behye sa abra boni kwasem utu ho na mo a so bone be paus heaven so unya pan ena nso so ye beto na mo foforo kwasem na ena sam no mesre ye tiefuo ene agarifo a muti anopa nyina se eni die mu wo fa se monana no Mama, Munti Asamoa and Opay, Yellow Becani, Inyapa, was they say, and Tiasa who said, Baby, we are so Ekako, yes, and why a thing. The Christo, Ama Brabonimoa, Father easy, baby. Tene, Yabema, a tear for. Any adofo no ne Ghana man enyina ate ase ese enipa ya betra asase we so no nkonua burden yes nkonua eda enipa so kwasem nkonua da nipa so kwasem nti asasa onipa bia teme kentene ne ho ampa ewo mpabo ama otwede bonyagopo tumi etimbe deliver ha na samwa Honkonkono say no mekano. Yes. Nkonu ya dani paso. Kwasem. Asase so. Ti ehun hiama me no mienu se. Yetime kentene ye ho e wo Kristo. Sadia baya nkonu ya bone ebetimi apai afiri abrabo so. Ehun asem na no pay ye beka. Yes. Onyankopon ne pen wo de boye kwasem na ogira wo doso ana bo onipa se omedi ni nsa no enwuma nyina so ya medi odo asundue enijia ne asetena pa ana chichiri wiase no odo nipa ebetene so he di ntro na ho kwanya onyankopon fa so ekekere bia onipa ebetena na anika kwa nkwasem nanso sataya wo yo onipa tamfo kase e owiase osori tie onipa so wie ampo bi ko wiase ade a yesu dwe ni ahoton o mane dan isu ni awrewo ampa brother fa bone nche amen Tiama onyankopon so Abraham tiemu eka no mensam eto nipa abrabo so Yehwa ho asem ketuwa bi Genesis chapter 3 verse number 90 Kasem ketuwa go homan Se masam no mato din se enkonua danipa enkonua bone edanipa abrabo so yes the brother me mama ebra wo ti asie na ene fie de ato asudwemu wan kasa pun kompo de ho abrabo pa na tenase na ya analysis bi wasetena mu na ti asem ni yi ampa na sa ubedu dokono kwa anya sa yes ebra me no mianu
ya twetwa otiani asundwe kwan no ebe yesu ni adadutwa nkwasem rade kai da amen edi na si ye Genesis chapter 3 verse number 19 wase wane mo fefre mu na obedidie eti ye wanya go po kansem wetu ni pa bra boso yes na efridie fre pa nya urade botae Dabi ne se obatumi ni pa Dabi na nya urade atirimpo kwasem so obeka nsam a ya kire nipa ampa nanso na enkase basa kwasem bise nipa ya so den ampa nipa makwan ama Satan bowra na setren na brabom ebe sa sundue kwasem to katiro nipa ane ne yere se wane mo fefre mu na obedidie ana obedidie ade akosi se obebre wa asase so pa ade akosi se obesane akọ dotie obesa sa kodotiem efri se enu mo no wo yi wo free ye rade fa bone nche amen ene ti sai ye bre wo de wan kasa tenase ba besio temi sole ahomache besa no miensa na obakrom abedi pa obu akra ni tintimi nkoye yie na akoto akamukafu pa sika kakra ode kokra so kofa niema ya yere na che timbo bitu okun pa timi wo sikai na me bacha wo free atasfo asase so kwasem bitimi ko hia me bacha kwanhia na ne nsa ene nan na twitwa pa ko pa bibia bedi o beri ase na ne mbeye de na timenua me se enkonu abone ade nipa so awa sitirma brabo mu no kwasem ti se wanti man kantira ho a brother wari awu ho anu da o bedu so sa na bedi unya pa bedi unya no kwasem ti asempan ko so wenu me siraw ton safra Yesu Kristo yes na omra brabo ni yes na enkonu abone otimi pamfilo so pa rade fa bone nche amen asasi atisoi enye ne honam ni moja na enya Dabi onipa ne na yere fom ye no e Satan ene di se adwuma no kwasem rade fa bone nche amen so kan efficiencies te hormone banwa wose ye ni paninie pa tumidie anya hohomane a ewo soro ho kwasem ana edi asie ampa ti ana ma wora ho sa nipa dasani awune yanko nipa wase mena won kasa ne won kasa we enso kura me nsabe no da otumi atwam abusua anuafo wotimi katire ba ko se ka anuafo ye ya besi obi amfa no we masa sister yes anya ne honam ne moja o fa no to baabi mene ne nkasa masere ma no mamira mutim fa to baabi ya ne demonic spirit ana edia se wasasi so no kwasem that's why man pay ye ne se bi sorry tia wa braba brother sister me say oba bre no kwasem oba bre pa rade fa bone nche amen enti asase atisoi anya ne honam ne moja na nya Dabi o kan revelation no a so tiase 12:7 on man ka ho ebra akasakasa si wo sora me pacho Satan asori ti onyankopon ne abofo yes onyame tumi asoche bonsam genti opam ne free soro kwasem am obahwe asase so Satan beto asase so no wo ma ni pa nya so dwe Dabi am obese yi pa so dwe o create confusion atu onipa eno onyankopon ntem yes eno onyankopon mo nyambo onipa ampa am wa ya tuma everything de abesi ne omre ti Satan wabana dim pose obaha ni pasu dwe wasase so temenua ebra sempa ko so me se Brian Skuso nchai oba ni nchai a enkonu abone a eda oswo ebe pai no kwasem ebe pai rade kind amen when one kasa wo oba ni munyamfo obosi ebota ahofo kura bi honam kura amonyam nyame bi di adbia po abotere but baba bia ba wa kwamu a na wagya wosi ho free oda bi hoda Dabi abawa kuma mu da Dabi awra wosi wo ni se oba obu okra oba o ono ankase timi titiri mo wuram
and what you mean? And the Shabama, and soon a permanent so. Every year, no question. I just how continue home. Our kids on Pabo, and your hotel bravo. No good your body when you meet to go through. No question. Become a hintasman of pain. Jam so amen. Amen. At the same time, a brow bass assassin, and you don't want to buy it. Debbie. When in a pump for Salibas assassin, sir, or mobile put in the person. Yes. John said, okay, me but your jib I can say, don't at that time. Best number 10. Yes. Yes, to say, or if for ma, yes. I just will be real. No more come right. No, I say, Satan the mission in Anna. Satan mission in Anna. Running kind, amen. And Abraham money, a son of us as so. Omo betenta and me pop and show. Yes. I put them and any area. Yes. I been so better in the padashini. Not in any to be timid chances. Now, one man will come up by you to me. I hear about Dorin Mutisa war. Not all the good yet in the Pabra. Yeah, dear, sir. Sad yet. Toya, ya 20 pass. Send the pan when I'm running kind. Amen. What to me the Sabia, who Sabia? Yes, a 20 pass. No, no, man. So I say, and if a Pia, no credit. One day would you pay to my son? I do process and keep you. I can Yasako. How many I said, me say, I just hope I do messages at Cassidy. No Python couldn't have been through. What if I never diagro? Last year, and someone who catch on your coupon. Shanoma would ya welcome. I cannot over say, and Kababa Mama, and Subaku who are it Miss Sosidi. Amen. And I like a certain thing. But what? Come on, some Hunamsa. Christoni, William Sumine, yes, or Jimmy, yes, no Cassano paper. Etienne, I need a town one. Omubaba teaching a Musian, a Musiakun, I am okay. As soon as I see a bread to, yes, a corner name, a Diana, yes, your quorum, should be as one I grab one question. And as I'm showing now, so Omu pain home, Omudi Kisu at Debbie, I was some to me. I put some to me. No one teaching Musian, question. And to brother Swan. Omo apaya ne amamere bia ani amania omo yamasa atumi no kwasem running kai amen enti se wantimi anya home na apadi amano a afina asori atia asori tia nso a asori tia busua no asifo nyina kwasem tia busua bu ho a emu nipa nyini nche dabi Assembly are open. It's a make good in Tassa. In Tassa. Minimum, if you be our Santasi. Yes. And lose 6 months, only a year of your home. No question. 6 months. 6 months be only a year. And that's what I could do a year by Debbie. I was your phone. And the one who was your top blood line at all. So just say, you were born on a bushwoman. 45 years. I said, who? I am so much. Running kind. Amen. I was so born by a year or more. So bored, they said, oh, boy, no person obey you here. Yes, Message, you better go down. I blow you, I will say, I was so few of what you tell me. As this was my son, I said, yes. I say, you say, I'm more doing nothing. Power dear, permanent some will be and go back to my home. I do a bush home, man. She say, it's a idea yet you know a bush winter. She say, I'm a warrior, a teacher. Talk us some. And then and some beer who here. And in your beer and can you cross it this year and they see what you she say, permanent would be wild. She say, I told you, and then Antianante would be a crash. Running for one inch. Mr. Meno Cassa. I tell sir, and go me upon it at the Nipa Abraboso. Timilia or a four,
obade ba wotima na pai me ma me papa abrantia me sira wata eni die no obo kwai so ton safres ki so wate yes na o me pan ko ni abon mfiri so na sa ubehuna mane wa brabo pa no kwasem rade kai da amen Genesis chapter 27 verse number 1 Genesis chapter 27 verse number 1 yes was it Jacob AJ Isaac in Shira Jacob AJ Isaac in Shira Isaac in Shira yes Jacob J Isaac in Shira Oje Isaac in Shira ayasema mo du paul no kwasem Jacob wani ni nua can say can say eso ah o mo na tie ah o mo tie asundue mo no kwasem bete ko wi asia na me pa wo chaw Jacob aye waje ni Shira waje iso nshira ah nyaze kina wo no kwasem orofo me pa cho tie atima no pay hey pa kwasem obia wo ye abakan first born yes ti asema make ni pa obia wo ye abakan bia ti asema no pay honkoguru se me no kani ye kwasem anesa me say ebedu ba bi no ukani ye be free wonsa kwasem your leadership you lose it yes ukani ye be free wonsa kwasem because esabia adikanfo no atwade ato ampo Roman pay ya obefa so kwasem na ebeka no suni awreho kwasem pa so he abodie mu a me pacho onipa onyankopon di kan ball no ne friends nyada yes I know na ya abodie odi kan no kwasem one the first son pa one the abodie di kan kwasem pacho ko wiase Adam na onti onyankopon ma oti nsuo ampo na Adam oti nsuo o bra e wa brabom ampa enhyira sasa ne second ball ne kan ye free ne nsa rade fa bane nche amen Adam nso akọwo ya na me pacho wa wo hwan Cain and Hebel yes ekori ase ba pani afre ni Cain pacho no nso ya liebe na otini suo awo ma opapa ni wonderful beso ya bakan ya jasemri ye kwasem na otini suo tinesu rade fa bane nche amen Isaac nso abawo Jacob yes and Esau yes ekori ase na Esau nso otini papa ni papa ni o na otini suo ni nhira bon ni kan ye na firi ni nsa me kan wasema no pai yes me si ni ekoni abone edani pa brabo so timenia sa wanti man kentina ho awo Kristo ade troko ne abrabo papa mu a yes ebeti so obede ho wodi saa be kowu wodi awro ho be kowu me kan kora kire wodi fa ne be di agoro yes rade fo bane nche amen tiasem ni ya no pai yes Jacob nso aruso ba wo mamu tumi me wa no kore Ruben nom Gad nom yes Esau nom Benjamin nom yes Joseph nom Manasseh nom hallelujah amen me ba Jacob aba o mai ba ko anu odi kai ne friend Ruben ekori ase o kan Genesis chapter 49 verse number 1 pa was Ruben when ma ba kai ba ho odi enemy men yasifre aka opruso ewo tumi mu opruso walidie mu na so o kan ye be free won because what from o papa na ye everybody for one nche amen ekori ase na me ba chaw ono so Ruben bapani no tene papani atinsu kwasem ora wan kasa cheke busuenu unam bapani ora wa cheke he ora bapani o shama me amam bapani a wo ye hwebu ede ma isa hwa papa mam wo ya bapani hwebu ede ma isa pra na se ka emperifo group be se di odi atire no osuan di odi kana tie me bwana etinka brabo mu no bapani no when sasa obo praye yie yes na asonke to ara wo di atisai se wo na nke to anso na akọ abosiabo hwekasa keto timi ka tera wo ni nyina ware eja timi ti watam awo ma me no papa ni nketo nyina ware eja keto nyina ye eja brother sister so ya papa ni a
me se kentro bompaya ne sugo na me so na otimi pan konua pone efru abrabo so ade sa ode ho be ko wom ampa me kan kristo mo no kwasama kire e kristo fa no pai yes so amen eti Genesis chapter 27 no verse number 1 to 7 Genesis chapter 27 ye hwen sem bi esi ye verse number 1 owura be be translate so yes what say na Isaac bo akokra Cherio yes owura bi ana ye friend Isaac yes say de na ye bubodi opetesa si so odi nyamsuro ana kronkron ba bo ebo ne bra the Bible say Genesis chapter 27 verse number 1 yes what say na Isaac abo akokra na Isaac abo akokra na na ni so aye no kusu na afei babi aduru no oluma ye mere na ohuna de yie ti na ni so no kusu ohuna de yie na wa fra ne ba pani eso ka kire no say ana wa fra ne ba pani eso e ka kire say aka kire ni say meba na wa say minie ana wa say minie yes na o say aha hwe maba okra na menim da medi bewuo hallelujah amen on say Manase enkura mienu no a omo maame ede omo koma kan so papa ede omo koma omo nanan se onhira wo omo no anso odane ne nsa no kwasem oseketo wan no be die hira me bo ana oseketo wan won no be die we hira yes Isaac kuruya ne di se aduma enti we are papa ni ati asem yo yes na bo pa se ade bia wo nyame aka fa ho abrabo mu no obe make sure se bebem anya kwambone kwasem Isaac ba kokura yes ofrane ba kasa se babi atro no obetima wutam bia yes o papa aton safre o mpese obeko so onko papa ansha o papa ahwe ana tell trimo na bra wo da ma me yema boso me nkro no wana na todua ne ma me die o papa abra me pa chaw o ma me ko wo abra no da hospital wana go to hospital abra ten campus sembo bi da ancho papa me ba me bi ne pa hweye anwa kasa wo bi ancho papa da ana wa wofo ada ya wa hweme eti na obitim ko han nipa every baby o munya busuafo na wakoje ni tirade abra ne ma me papa ti ase wa ye bi na wo de ware ya me kacho sa aware na wo ware onyame ensore ni me kan ko tiawo on beto ba baby o ma me papa wa wofo bi akofa wo na o mu meji utirade ada ya wa hweme ada ya me papa ne ho nya fe o yarefo aso kwasare Rade fa bane nche amen ebe wiase na sofo bi kura na omunsa hase kwasem ene de be wiase na duru ene de wutimi fu bia de yebusuani ba na ka sha wo abusua yebusua kan kura che kisofo pe kwa fa bi se komi abone eteni pa braboso ayebram ne ono kwasem timfa ne ma falasa je wona ba mpaye na ba obeshe kristo tumi na se yes jabone ye so tiasia na onyame tumi no atima beti wo fimponi abane mo no kwasem yes sir wo de sabe ko wo na wo so abeko bunsam tem because obeba boy no afro nyame kwa so nyame ni ti joko ay kan sai Isaac ofra ne ba pani eso ofra ne ba pani aka chele no sai me ba na wasiminie ano siminie na o se hwe mabokra na menim mi wuda na menim da bewo na afei fa wonioma na obema ene wukuntunu na ekowuram ekope hanam brebe na enu amakona aduane na ya akona aduane sadia mepe hallelujah amen on se akokra na kasa wose menim wuda na so wo ye hintasem hintasem ba wo ye hintasem amanipa kwase enti abra wonim ta be fra sasi so no ye otutu yi rane fa bone nche amen enti papa no na woni tim se obehya ne papa ni no kwasempa na iso ayo bofo a okoha akokum nam albaye duane ema ne papa di obi ofu bia wo akoda openase no kwasem bebo pa batan bia awa akoda openase ene okosoro ne bete ye pesanete pa but we are ofu ati asem ni enyema ho na ho
nyama ho na ho ba matan bi abasha bone na wo yi ba ko si ho na nkai ni nyina wo to ma tutankuro aso watene chese make where sa what nyame apam no kwasem rade fo bone ntia amen enkwada no e wo mse bia wo pe ba ko asem pa but pomode se enkai ni nyina wo be ye obia asede dia ma no kwasem se be ya otan ama ton kwara ni ntem rade kai amen enti bama no papa no ekache ni pare se yedam na kukum ko hayo na ko pagi nambra na fabra na be ye aduane makono aduane na no makono aduane se de mepe so ta se yes na je se be ne ba no kura timi ye akono aduane bi wo kura na ye kura ntimi nye na ye Rebecca ntimi nye ye be o timi nye da pa akono aduane yes ye wo hai obi a wo na akono aduane obo no kwasem pa wo de ana me so mo me de pa but the true ba bia akono aduane no abonsamfo timi fa so enya ho kwa no kwasem kan kura tira wo ampa ti wo ha aya hwewodi die mu ye aya hwewanu ye mu ye aya hwenkomodi mu ye ba bia okra no ni padua pesa etu na ma okon na oporofo be mu se ehon wani die wo no timi fa so so hwe no kwasem amwa de pabi bo rade kai amen etu okache le ban se kopa enam na fa ba ya kono duane brɛ kono aduane ma me se de mepe na afa brɛ me na fa brɛ na minni na me kra insiraw na mini na me kra nya de be insiraw hallelujah amen onyam ya tonsem pa onyam ya tonsem a wa kasa titum se onyam ya shira pa hwe ba bia o ma me no papa te modern when was the last time wa me pa ta ofro wa ofo se o mo masiraw a o ba bia o te asmasi wa want me am from ma me no papa se o me di asmasi wo wo nchen wo so a emo body ba kokra wa ntan komo ana wo ti sika fa ma ma abra Proverbs chapter 30 agaje se we are brother to ye ana wa fo ho de ama me papa wo temi twa abra ba su ba bia wo apere na nkunu abo na onyame to papa firi so ntimi mpai esa wo ba bro o ba tu ba tin suo kwasem me kan ko che odofo wo temi no pe yes Jessica hodo a wo tuku sika mama sa so tia se abranti akofa ni singlet nyina otoma boxer to ho boxer no enkan wo ya ta se nyasa nketo nyasam ketwa wo ye oye mamu pi pa so tia se yes fanam twinam kakra pa ama ayi no ye kan se mpuna mu no wa heda ya kama yes awie fufu no wo si bema ho wo so ne ti dan ko ho ba no abeti wo no asa fo agu so pa no asa o di agura no asa bua ka ho sa no nyame sha dabi unya Christ yes running kai amen ke ka bra ya ba ho na ntu oso no wasena fa bra me na mini na me kra nsira ansa na mawu hallelujah amen etu obia utema no pa bia ya be very careful awo uni oni pantam yes kwasem papa fo no mame fo no omudu stage bia na eje tumi bia betan mo tetera maso no kwasem na onyame abe wo pa jasem bia da obekatu obra bosu bia eye duma yes sade o kan no kwasem jabrantia wasiso mesiraw oni panmu hia eye abrahu ase ampa ababa wasiso me pacha oni panmu hia eye abrahu ase nyasa winshira ebetane no me anyasa adia esesa ba wonche wa brabom ama aya sunjoma no ebetane nisuo powerful se de lopamini esabere no bise nipa wo twetwe wasase no kwasem pa ebre ande de shiche domini akai no kwasem so tiasia yes but ye ne nkasa ye nya da bi se ye be kuru kutopem aso kunyame so awate ne kwa ade wono okwasare wono ne mo wreche akodi trouser seno oba besi a wo sa promise mfe da so o kwasore fia hweme hye gutiri so hwemi kan kitikiti bia wo hye hwonu nkasa bia wo ka hwe kuku bia ekura kuku boni bia ekura abede na permit mo wara dabi aya honhum bi ana edi unyasa ade so ma kai ama Christ apan konu abon firo so yes
that's how they make my 1,000 ebe shia obi no oba waro running for one inch amen eti je na sia Genesis chapter 37 verse number 5 apa to so was say and so Isaac he kasa tell ne ba esi bra Isaac akasa tell ne ba Esau no Rebecca de ate na Esau ekọ wuram ekọ say wo kwa kokum enamaba ti ho na wurai efa ne nyoma no tisi wuram ha okonyina na obompa kire onyame na Rebecca ka tell ne ba Jacob say enti bra Isaac kan some kire Esau no Bible say Rebecca te was sa o papa isa sa na wote papa ntrimo adan pa o ye nyina ne awo nkwada mienu nti se wo be che waja pade akura na se wo be bibi kura no a nti ka be me wo ban kwa mama ntie na wo fa ho nwa de nhira no ama pani no na se ketwa no de na bra bo nsai masa ema no hu o masa no o me dangerous me edu ba bia me seretu wo so ta se yes we ya pema wa fu du ba bia ye tie wo yira sem kakra ye tie ni kakra ne ja sa wo na hwehwe wo na wo sika na enti dia edu ba bia pema wa fu wo yiri tu fu tie na mo mi anu mo kamom na mo adwini so na ya ba ko a onyame afoso ahira mo yes ansa wo ntie wo yira fu 20 etuma okoye ni sika na hye wo sese wo timi so nkan tira wo yire sika na hye sika na hye because we yiri tu fu no wantie running for one inch amen wo yo ban so do ba bia tie wo kura futuo yes so ti asia enu na wonyame ade chichira busua awade sare tie radio futuo ba na we dia ba na ka bom dia ye ne eto ho anamo yes but wo bo ma na kuma ede so ti asia sa na yere pa ebe turufu obafa wa na kan so wo chimechimi na yiri turufu no wo ti a wo chimechimi brother am tesa da onti so onyankopon trato ase onyankopon oye oba ma be ma se ne boafo running for one inch amen etia bra Rebecca tin sami no wase wakasa na Rebecca ka tell ne ba Jacob say Rebecca nso ne ba pa open asem pa eye Jacob yes wonim die ntia if na Jacob no wata ben e wo mu kase ho okay odwuma ko abon se Jacob abesom no odwibi osoma no eso de no yi nani no wo fa ho bai ode ye busa ye maame no akwada bia maame no penasem bia ye akwada ota bɛɛ no a ota soma no ɔkɔ ɛma so ye no mu pesa amwa so wo beje kɔtɔ ade brɛ me so ta se twimeko yi yewoi ɛne ye bɛpɔ asem sisi a ne soma na nta nkwa masa aduane kura so wɔkura de bɛma nkrawe ɔfɔma ni da kɔsɔ bɛka cha so wo nya soma koro running kai amen ana papa no so pe ne banasem kwase iso no kowura mu a otwe no okukuri ba ne sira no ba bia nam wo no amode ye adua oheda ho bokro timi heda ho no de mbako ni gender for ho yes mema so pade ade o no kwasem hwe wo de yakọ papa no nchen misaze anasema me kemebua no kwasem pa mema pa krokro Rebecca no nim sa de ne ye David so na yeso ye pa eso na yeso pa ho mo de woni papa ni kwasem awo sa kwa no enti emu divide papa pe ne papa ni asem yes ana opa no so pa keto na asem but the create confusion awo ma sitinum enti price so ekọ wuram se okopa hanam ade ba ye tuana ma ne papa no Rebecca eka tell ne ba Rebecca ka tell ne ba Jacob sa hwemete sa waja eka sa tell wonua eso se eti sa o papa ka tell iso se ko na ekopa hanam breme verse no wadu no verse number 7 verse number 7 ko yes wase ko na ekopa hanam breme ko na ekopa hanam breme na ba no ma ko na duane na ko no ma ko na duane ba ma me na mini na me kra nsa wa ulade nyankopon anim yes ansa na mawu hallelujah amen ana Rebecca din sim we kire yes the bucket one the ba trans you was a pulu ana wo papa abo o papa mpo wase ne pa no hu so papa ni pone fo town pa seni waka kanso me ti asie me kanto me simasen no kwasem kompia so me nhira na bedu ho na Rebecca ni papa no weak points so no kwasem when na tell so many years ebra Rebecca when you are 20 years na eba mai
Jasamrio 20 years na ba mai eto mo re na take wo 40 years ansa na onyankopon mo ma won tafo eto ni papa no asetena and the weak points and ade a wa ya pacho enhira no e ba bedi me pacho ne ba Jacob I can say Jacob nchai what ya for me di agoro kama wa for odi ya no atena onsa wo yira so ntoro so ba na okuru so asi ho bebwa ufre duma ba ube fre duma ba ba na aduane no esi table so ne ye kuru so wonim die wo dabi to ya papa na wo no ba na ti a be sira for respect mama yes don't what ne janto pasam no ne jasa du ba bia odi nsem sie no enye brane fa wane nche amen enti abra asem ne beto do pa ano se bede na we nu nyina pam no se community nwan yes ko pa bibra ne yenkuru no se ala sam ho ye tron ye bendai no so me de aboa no enwoma e be ya tade asew tu papa huna enya de so obehu se eye Jacob wa ni afa komisu na ya ga tinhira yes ba tanti mi fa ne batrase no aka chense akosi abraba wo boy afa ni wasiso enti se ubeye bibi kura ama papa aya bebo mama ne ansa ensi de bia ensi pa titu no mo matutu kwa bechire yes okona ne mo ye no obaga na pe ma me no bi ka kosra no kwasem dia nyama ode ba nyina na ode ama ne maame na akora na bisa na maame se papa akora nya ndai awurade fo bone nche amen papa akora nya de bai nya ne dai ti se o papa no o ya kansa wo yire no so sa woni na ntena yi a ho na onso mafia wo etankura no be yi papa wutie mi sa wan ntena ho hwe o mayi na o yire no woni na ntena yi a etankura no be yi ho na obeche onyansa o papa kura so se wan hwe mo ana kura bia so tatie ne maame asem che ne papa eti wan hwe mo no se tawo no yem packet na yem fan koma na pem papa ba ko bi ka ho mobile phone kra de yam ne kwakoma papa o ma me be kan sim bia to aduma mo atiase so atiase yes be si enkonu ya bone atani pa bra bo so eti hiam oni pa bia se o kenti no o kristo Isaac akasa wie yes iso ekowuram ekope na maba Rebecca so atuni banofo you heard you see here. Genesis chapter 27, verse number 30. Genesis chapter 27, verse number 30. And it's halfway and Kodami anu. Aye aduane no. Ebra aye can say Esau eko wuram. Ana Rebecca yentem esisi aduane. Si aduane no. Come. Ana wode koma ne ba can say Jacob. Ana wode koma ne papa Isaac. No papa ti aduane. Wahun kura say Jacob wa Dabi wahun menua emfa ne ba bi nia bro Dabi o onyame amo sa emma nante osu sa o Dabi ya na wore ho yes sir so baba se tu tinase na wa fredi memma ba sa enson etu enwate obu okra uncountable emma ne na da emma hu na da jam uncountable nyisa wa tuogo uncountable abawa me kan kristo masama chira no payo obono fo na pesa se woni monyam kwasem because omo tese hu se abusua no se omo makwa ma aware a wo be pete busua no kwasem etia ma se munyam no mamu Davida ti bama bia bo woko ma e ba omo no bedan ko a anya kwa Dabi o pa be so Yesu Kristo he afi na he de obey wa brabo ndo tumi be so Christ he afi na he de obey wa brabo yes abratia nupane na wonom no anwani o Dabi o efridie fire se what ton sawe mu ntenka sika beto nsamu a na de ko ensanom bia rensa sika sa na atwani so enye kwa se so ba kentino mo no pai abom pai na waso ku isa yakobo so a mesi nkunu oboni bia yetua no obusuom no onyame dimo ebe pa firi wabrabo so amen uti metena fra no pakopom nwumere ebedo nwumere kwa ge wudi kwa na yete
because kakra na da bottom all the fuck ka buy odi agbo na koto duani di say pay obefa fama kofie because up to now you don't hurry the auto cross no enya nu 10 Ghana cedis ohia Christ what ohia Jesus Christ o abrabodem no kwasem anu okesa ma Peter no akoto drawa abadre ebie na nu mesika him wana esa sentene no wanu ohia mpata ane me pato pan so ama ne yem pempem ama elipo bebre edima bi kae sentene wura no one more year sentene ama pato ne kroni ba ama obi ne leader so ayira o ma ne basa bankam tumi wura ne kan ho asem tira o kasa ama pasoti yedi o pa kokomu ama isa fo afemu braninchai na ofan tumi animal anyasa abraboy asase tisui mesi oba prim kwasem na ba na tie ti fa trofo so mo wasa to kakra wadi on ba juice kan yina di ti ahwe ensunsanso a eba Genesis chapter 27 verse number 30 ko Genesis chapter 27 yes verse number 30 kikabab was na Isaac wi Jacob insira eti abra papa no ati atwani ni nyina wie ye an wo hira ne pa no Jacob every naja entan every edi epe hallelujah amen and nipa mu hira bi David o de yede so ta say nipa no o free nipa ma ya ade ama ya can the word God bless you yes and the come woni pa bra bo twem opesika na me pesika say God bless you fa so be menya onim da chance mo ya kan na me hira enya sika nko o ya kan na me hira gwa huru bebre obo no wutima no pai sika di sika ta ho onibi but one kasa dia da say oko hospital best 5 years in here so just here 5 years in here oko hospital da e shabe le chewi we just go to me pato can say hospital can say go ji go ni ba amani ni pa bi hu ene fie de obi wu ene fie de obi ti obi sate ene fie de aka obi hu me ba ko pe so just here so on come na hodi kra na pato utime na ntia ehia fasere ma onyankopon no kwasem e kanya mi hire gwa hodo bebre opo na otima na pai onyame de ma na adom wo kwasem to awon so enum ensia enwotwe menia empoda what e bitim gudu yes 15 atude bia wo hode kwasem tese se ne se bia bia doctor for pro na bia twa na wo o ka so wo kro besa wo to aso emo wo bi mfa enadansem bi engu opam dabi wa wo se ntwe etu ho ano etu ba bia na opu nyame sobo na hare se wa wo dodo e nshira ka se wate onyame na nshira wo sa kwan so kwasem with the best 15 years time one kaza ba hu sa mpanya me nshira na wo hia na enkwada twa ho hia one kaza hu say yes wa chichire busua yes hallelujah amen obia wo ami pacho mamu besa ensia miensa de manyina adanya kore safo no kwasem pa wo de nam ho o mafa kristo nyame hira ni bia pa running kind amen aya buso mo nsamo se mo me no kanyina aya nkonu ye deda ya so ewo musuam ndinya obi sho bokura ase enne brabe ji atia atenene so na satene ni so o ka sa kwa ene kwa utaya anu obi no abata o ka sa kwa ene kwa won kwa nyoma kofa sesi ho ana sai na ni nyina na pro ye nto won sidi kura ma o ka sa kwa ene kwa abusuan mu kura na ofiri mu ho na timutu kwa bientu wan kasa busa ayi ba fi pa na o ko hwebie busua awre ho chief manners abusuan pani oyoko ho na ni abokura biase di mimi ko bodi na ankoye suntubia urane kai da amen na ya bokura biase di obi e hu na kura no kura dia tese dia woya popra wo mpa so ti ase yes ano oye e kan say assembly man and brother say the makomani people teacher assembly man so ti ase do oye popra wo no people teacher ano kura biase yes to one kasa chance na hwe poster no one kasa tutum say ayiwi enya de se beba brother tu edidiam enti asase atiswe tunu obi ehia ya bro ho asa ati unu obi kasa suase ni si kasa kire pani akra fo buoma yes
Enhyan sam ne dachen kwagenti. Ti de na see ya. Na nto so aye 31 no. Yes. Wo say na ono so be no a na kono aduane. Enti papa ne so be no na kono aduane. Ade bra na ja ka kire ne say. Ka kire ne papa say. Ja kire ne ja say. Meja. Sorry. Na eni me hanam. Na eni me bahanam. Yes, na wo kra ensiram. Ko. Na nto so no. Wo say na ja Isaac say no say. Ti papa ne ka kire ne say. Eya wo hwan ya. Na wo say. Eya me. Wo ba kan eso. Eya wo ba kan so no me fira ha yo mapa. Yes. E de na see ya. Na nto so no. Ko. Na Isaac de ahopopo kase pa e ka say. Enti Isaac ade ahopopo because ne mu hye no. Yes. What the ampo kase. Na hwan po ane de okoyo hanam. Hwan kura ne de okoyo hanam. Eblemi. Na me di yi. Aye hwan ya. So what we obi say be dan na yo. Obi be dan wo hire ni. Twa. We da ho mani to ye. Da bi o. Mo ye aduma. Masa. Ye kan yo ma huhu. Ahumoni aye tie ni pa. Me sin ka wo na o ketem paso bio da. Da bi. Ka fo bra bon to cheche bio da. Da bi. Ka wo mo bra se wiase ni bio da. Me ni aba. Me say entare se bonne no. Jai what? Tare se bonne. Jai. Cause ye wa hu ndu ho ma se gi nipa bom yu ni ekoba ye ho bi nso ho mo nante sa wo so yi ho sa na akono awura ho mo na o ma ba ware wo hu no kwasa na wanya spiritual marriage to die ya no bi no obeda e ba sa nso ho nfam awade wo na bi da e mema no obeda da sa promise and faith ayo papa so tia se bibia ba ye be nye ye wa brabom no kwasa odi for the sa to so obetwa from travel. Who the family di akoro? Yes. What? We see good near boni deli pabra also. Ya cry. Ke kabra le nkura no bra no esa. Den to aso ya bia sam yensa. Yes. Was na Isaac di ahopopo akase pa. Isaac di ahopopo akase ka se. Wan po na di okoye hanam. Wan kura ne di okoye. Ade brami. Na me di ni nyina ansa na wo be. Na me di ni nyina ansa na me wo be. Na misira no. Na misira no. Den to aso no. Yes. Was na aso obeya di wasira no. Na so obeya di wasira no. Was na ma 34. Was na eso ti na ja nsam no. Ti abra eso ti ne papa nsam no. Wo di esu kase. Aya wo ho sem pa o. Yes. Ati a wan kase nim se eya wo dia. Na adane. Asa ya ora ho sem. Aye che bibia wo bia. Ya na obi timi trans say nyame aka no nko ale wo twam ho na ka tira wo akinso fu am kasa nsam no mu hweye na mo sakra madwen nyame yi atira no de o ari be enya no kura da o de opa me mo pa ile hwede besi yes beto I'm telling you nyame yi atira no de wasaro ho na ka tira wo onyankopon pesa batunti an wa ka tira say ade we na ba I tell us so. Yes, one member swap. I said, so go on pie. So just say, we are not going to change. Namia change and one was said, when I catch a war. O guess on your tell me, so stop operating Kunua Brabom, not that you said to be quite home. Oh, guess on Tanya and found Papa Niagara. Yes, but tell me, Bravo. Yes, to suffer Christ. Now, only know Brabon. And yes, sir. Ati happen some food here. Omo dua do. Omo dua gususu amana yi. Aye to time. Yes. Enya se kan bia na betima guo. Dabi. Enya kuma bia na betima ka bia. Dabi. I just say Master Jesus Christ. What did you do in na ho dey? E bugura brabonim. Yes. Me kasa tro no pay. Atu gidiem. Ase onkura say abrabo no me se so ba kenti no ho awo abrabom ama onyankopɔ be di hene awo asete no ma enkuni aboni bia eda so bia be pai. Yes. Eno me sem bia ya ka do ma me maso e be pai afri so. Wonderful. Egugu sem bia la ya ka to so aro ye wo ati mo be fu abrabo so. Yes. Ade so ma kwama Christ e be di hene. Di Yesu di. Running kai. Amen. Yes. Nentu aso no. Jeremiah chapter 27 verse number 34. Yes. Was na esortin na jansam. Eti esortin ne papa nsam. What the esu kese. What the esu kese. And now we won pitia mo dendende ka kira na ja. We won pitia mo dendende ka se. Ka kira na ja se. Ka kira ne papa se. Meja. Amen so bibi. Apa. Afi be ma bana nya no so. O hwesum a wasum ne papa yi.
na ka japade ni hiransem bia esese ban so na ahwere no a afi na pema pa na nia no wusu for just imagine say wakokwan so akofa niema obobu ti kunsu to bere ni nsu akopono emu customers ye gina tai pai awia na wo de niema no ba dwa so na niema asai ana say abaye ka for just imagine again don't me so just here at is can say aprantie ne ababa ebe wa na o ma ye bibia wie na opara ka tebe ma se ware bi atemani so udi abroka beku because it be money pakura boda no kwasem sana brabo ne tio diaman ka se nyame ya tentu asem se wa tu mo na wo mpabo mu a ebe se dia odifo no ka kire wo kwasem timen so kwanche Metro power. Yes. And so about 10 years ago. We say, anyone on a pole, and to me, but me, as a problem. Okay, Sonny, and a pay me no cassa. Some good upon it in the passo. The canton work you so. Yes. And you're dressing. Debbie, Yana will hope. Or because we hear now, one of Madame Nettles was, and that conforce, or Copemwa. What one more hand. I said 2 minutes in the house. And I said, come was on Copwa. One more Sinkunya. So I said, to Miss Sinkunya, no much I say, I any other hand not to us. Yes. Now, I said, when you patadi, now we had the yard. So, best be a best, almost a contract. No contract. Was any say, open see Jana Cacradia, and you be a castle. Yes. I'm also dealing with crimes. Yes. Or we deal with crimes. Those are last be or cock on football or catch us a copet crimes. It is killing. Yes. Caprenance and Puan Taku. Never Jagun Pantanazo. I am home. And when we deal with crimes, not a crimes, no, Sikabio Becabian, and we years are Edru. Not what I say through her. Not what now the cop. No, Tia, Sakana, and the Mahum. Yes. But in theatre so. To I be all set, I owe a kilogram so, me call so for me call a deal for a cancer, Madam Hall, why I contribute into your cop. More wins a saba. That time so not from what you see can be. What you see can be. Poor person. Yes, Madam Catcher. To send that kiss so, I never timid to me. I'll pass and go on your fruit, so I bet you. To make Casacho kiss on me. I'll fall to my advisor, Mr. Kenton. Yes. Twasomra Nentuaso yes was a major Slamin Sumibi now I say and was say when you are not in Nada Abaju in Sira when you are not in Nada Abaju in Sira yes Nada say na koso so I say one when you know Kakabia will be between the Nada simply at that time then when you be a airba not hero we are your own boy what's so she do a crowd she said it when you see 2 pounds. When you skate my hard, what's your ship? When you be a mamma and papa, when you be see, on Sababa beating what people say, Scabia when you be as I got to me too soon. So sorry, Hoba. Now, one brother catch us on him. So, what you doing when you're on your home? What's sink it? When I'm assuming in our side, above a plant of papa, be very careful. When you're in the Tiasun. Otodo ho entiase ho ansa ma ho kwan amo papa wo bi adina ho fa ebetwitwiri wo sese wo yere woni ntem otodo nya duma bi wo yere kwa na bofu no kasam e se kan esa because wo busuom ya nware ho o papa emema no wo busuom chekehwe sasoma me kamebu a ya nware ho te wo no nyamla piama no ese so mo fo komiso no mo sai no sese oba kenti no I'm one year little ho, not the papa si ho. When you go pamba ko so adinkunim. The kunu abon bi oba pefri so. Radin tu agide mu da. Amen. To so bra. Was ne din de Jokopo ana. Ne din ani Jokopo ana. Emprenu ne no watwintwa amane. Emprenu ne no watwintwa amane. Oh, wa fa me pani. De di ka wo de aduane na dada me. Na hwe. Na hwe. Afa so waje mi nsira. Ama wasa fa kombi so asa ba de mi nsira. Na wase. Na an wase. Wan fa nsira bi ansie me. Enti papa Iso. Ebisa papa say enti nsira no fa ba kokura nsia ma. Na Isaac buase eso se. Ana Isaac ebuase Iso se. Hwe. Mede no aya wosura. On was no sakatra no man. Was I can him tell him. Say we na bem. Was it mede no aya wosura. Yes. We ye te wo na beso. Pa.
na me de ne nua mu nyina aye ne nko a enti ne nua mu nyina akune na aso wo som na me de abro ane nsama wo wa bibia obeye yie na afa wo de e de na menya obi e de ba de plan na menya obi oh verse number 38 yes what say na eso ka kire na ja say ana eso bi na no ka kire ne okanyina so no so meje ntinsira ba ko pe e na wo wo papa oh ya ro so mo ya ro so Miria emo be kan jo sa tra o kan aba huro ya kasa anu hia no kwasem bibi kram kan aba obi aka bi atra wa go pin papa na pa ne chawo kan aba kase kodu emesumunto masa diabo bia nchensa asengui oba wa mi are oba tu kwa mi are so just say oba ware am ya benye sika pa am ya obenye sika mi are yes mesi so bi ni saka se wo ya kira wa masa asema taso petro boa yes I just said o ma Yesu Kristo e be de hinu wa brabo ah e be na so ana radical amen kan to aso ne to aso no yes wase meja eti nsira wa kope e na wo nsira wa kope na wo sira men sumi bi na eso e ma ne susun enti e ba sa no eso tinisuo awone papa ni na naja Isaac buase no se enti ne papa bu aka chere se asase asrade enimu no e ka won kana no kura ntu wakopre kuru so nsira nti anya nsira na de be eye no me ba enche nam de masem na si kwasem ya bre na so nsem na nsi yes me se nya me boa na Kristo de ankwa chai na e da ukuada nto aso beba kwasem konu abone a ede nipa so esa onipa bia da sai o kentine ho wa brabom yes fanya didie no fanya akudie dabi fanya na mfusam dabi fanya nkwadasam ene kona masam no kwasem bishia na wa dress shepe na wa ye nitiri ho bi ene me ho basa bi nantie bi timde bi wiase mu timde bi kana kuma to ho because also for be o yam papa man no kwasem o tom milone nyama bi koma no nim se wa wie na me bacho ye ma droma ya afo dabi wodi fanya ma di agro me ma me fanya ma di agro na ha nyama be tane oba no we no school no oba mpa ma no dabi bisa Kristo de no pai se se nkona bi school nkona no free sa o mko school oba mpa ma mo fra wa na so ko su anoma wa mo mpa ya ebi wiase na wa da bra bone ana ba busuane afi wo do support yam na wo tirisio mena kentina o papa yes na papa to me ade nyina ye abere ni sha yes say you preach one na one and so cafe pan and samere ba yes because you see kasam wo form kwasem so just here e te break so kasam pai na onyame na mu pai wo je ne fahudie amanma e ka makoma beto tam ne bi mai wa ya bra pani aba kwasem 2 pm wo ha yes Paul se jirfo no mu preach me beto tam ne bi 1 month ade ama wo mo ameshira so just here we say we no na go po team free ampo say me power or in some way infantry nyame ma kwasem na nyame ma nya oje ti afi me demase me ni nyame boa ukua da besa to aso yes enti wo wura no afi no wote ni suo Genesis chapter 27 verse number 39 yes was na leja Isaac buase no say ne papa ka shira ne say asase asrade enimu anka wo kana nuntu ene de osuru bosuo eni so o ka shira ne ba ne say asase asrade eni ene de osuru bosuo eni so na say asase no kan say organic kura ni so paria so odi bibia si so enye bi no no obi dwa asase so dey dabi ano din se we kira ne ba eso na obetena o se eso na obetena enkrante so ena obena mbetena enkrante na just over do ankasa yes kwaye obi a wotre kura se pembie ma so ma meke kwaye ye fred kase bi enyere ene tase nuam obedo kwaye asesa na ewu obedo dis o share on hand kotokuru no badum ha central market aba ba no kwasem ubo da wachi
Doka kra no abesiano. Ube wi na winsam titi. Masa, uche obi ono gada no say yesu fre kurase. Pa, no kwasem. Na mrantia na baba wane yesi ampabre. E na okwo wale baba na chense. Woni ne kwa kujo kuku fo se me mare bi. Won mare. Atena ni so. So ya ko papa fo ne mame fo ne nchen. Omo bele. Ya de atel kurase pe. Tie nim sima ya ka. Yes. But do kwa ye nyina wie. Asa no peda. Ukwa pu nua. Kwa ye nua. Okwana framone siane sapele ane ya kana sai dua ya ho tron mi ojomo samena no o de se kan bom na di chei na pena bi na ti wawai anu ade mena nka chew enu bi no o ka kira iso se obedo ansan wodidi pa arabonya izo David enough from Timothy Samuel ya. Yes. We are part 1. Nyame boa na kiso de enko cha ni a. Mem se ukura be sa beto aso. Me se masimo me de bai no. Mato di se o Kristo ni orofo wutimi. Kentene ho. Na nkumi abone. Nkumi abone. A tita yam so wo musua de aprabom no. E be pa afiri so. Forget about so kwasore. Na wo so bo nkronkun na dan so. So bo na odi reche no. Akono bone ha. Yes. So for na kono bone ha also timbe so pe na no so fu motimi ka cha so pe abrawa ware timi so asore ba so pe na o man na timu kono bone na ha no kwasem tiname boa kuada ye be sa beto aso ebre ne ko awrade wu ya mobo amen na won kae amen na wonye nkoni abone free abraba so amen na 2021 we yes o ma kuni die no ogia amen ede ya dia akontu se ma o ma kan mi mai atuma sama ne yie amen yare o di free aso amen aseti kuni die yes o fama ya butire amen na yetimi so no yie yes na taache yetuma nya nchamba yes ni tumi tuon shine da amen yada onyankopo tumfo no asibebre se onam ne sempa kafom ede onyankopo no masemu a etise abre nyame mana no pay wadafo a wotie ye ene wabie ya dwemu papa fi se abusua na wotim no a emema edi so atrantwie akyere se bibi nsikwa na so obopo modia kente no ho a enkonu ebetimi apayama etina na pai orofo asema woti ye wo ye ohode wasa ka nwura mpabo mu ye na onwe Yesu Kristo akira pai da ebra obetu na mo mpabo mu ho mu fam no wonyakopon atimi ma busuam nkonu ebe atimi apaya ma nyasa akwantu adi akwantu abrante wa ho ya wontu bi da na ade o awade adi awade ababawa do ho ya onwale bi da obi aka acha so twan na obehu akwantu ide ontu bi da awade adi awade onwale bi da ebe adeba unya bi da ema sasan we say anane nkonu bi metena wabra boni efisa nkonu a edi nipa bebre so awa busua yedam diena wabie ya dwunum ewo nyankopon no masemu ba Yesu Kristo tin so ede atera me ene wo nti ede abai ana wo ye ho ana ma abai ana wutu sabre yede yanum asaw no abana wieye ede a ya papa asibebre sa wama na wo kwa ma nyankopon afanumu ede asem a etise able nyamema sabre ya baba mpaye na yede asem ni nyina abana wieye osoro nyankopon te asefo ba osani wani mwanya mufiri waja nyankopon chen ba te asefo asase so edi watia ne fa hodie ensambre nipa edo ne bremu ye bra eye honkonkro ne yensa onfa de so bia nto ye so gidi ehia tiena wona mwakuom osampa kafom ade wonu asama etise ya bra onyamema tidi asra pa ho cho ne se ma asawro ntena yemu na anane subura anye da ne yentimi ntu wana ma yemu ahoden yetimi de yetu na mo mpaabo fam ane ho mo fam yetimi awie nkurimdi amai na enkonu a edi abra boso wona ho nkonkuru tumi mu apa sa nkonu a wanu ma doso no sayanden twa bonfo ebra adumanu no meso aduma yasene na wanu asam no atimi atrafa wiase afana nyina wanu ma doso ntifa ho de bebo ho de somai na ebra bia ne bra bi sa no o ma ye ho de a
yɛbɛsa de wɔnom asɛm abrɛ wo mma wadom nti ma wo nhyira ɛmmra yɛn so daa amen.